Igihugu cy'imisozi igihumbi, aho inzozi zihura n'imbaraga. Si isiganwa gusa, ni urugendo rw'ubutwari, ni ikimenyetso cy'ubushake, ni ishema ry'Abanyarwanda. Tour du Rwanda ihuza isi n'u Rwanda, igaragaza ubwiza bw'igihugu cyacu, umuco wacu n'umutima wakira buri wese. Aha niho imbaraga zipimirwa, aho kwihangana guhinduka intsinzi, aho buri kilometero gihinduka amateka. Tour du Rwanda ni isiganwa ry'igihugu, ni ishema rya Afurika, ni inkuru yandikwa n'amaguru ariko igasomwa n'isi yose. Tour du Rwanda, Ride for Glory, Ride for Rwanda. Tugumane hamwe muri Tour du Rwanda. Tour du Rwanda yagarutse. Izatangira ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri, irangire ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu. Izabera mu ntara zose zigize igihugu cyacu. Abantu bafite ibikorwa bitandukanye, abacuruzi, abafite inganda, mushaka kwamamaza muri iyi gahunda cyangwa se muri Tour du Rwanda, mwagana ababishinzwe, mwakwegera Ferwacy ikabafasha, hanyuma mukarushaho kwamamaza ibikorwa byanyu. Twagiye.